Iki ni ikiganiro Gospel Connection mu gace katumenye. Reka nkubwire ngo mu gihe wumva wihebye mu mutima waburiye ibyiringiro muri iyi si yibasiwe n'umwanzi, Uwiteka ashaka kumva ijwi ryawe, gusenga kwawe, ashaka kumva uririmba ibikunaniye byose arabishoboye. Tukivuga ku by'indirimbo, indirimbo zigira uruhare mu guhuza abantu, mu gushimisha abantu, mu kugaragaza amarangamutima y'umuntu, kandi zigira uruhare mu guhuza abantu. Ariyo mpamvu abantu benshi bazikoresha mu kwamamaza ndetse no mu kwiteza imbere. Nkuko uyu munsi nayo babwiye ko ndaza kubabwira amateka ya Timote Godfrey. Nawe yagiye kwiga umuziki. Ntarakubwira uko yagiye kwiga umuziki, ugomba kumenya ko uyu mugabo ari umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, akaba umunyanigeria. Uyu mugabo kandi azwi cyane mu ndirimbo yitwa Nara. Iyi ndirimbo yayikoranye n'uwitwa Travis Green. Mwibuke neza ko Travis Green ari pasiteri. Uyu mugabo yashinze label yitwa Rocks Nation n'iyitwa Extreme Crew. Uyu mugabo ni umwanditsi, akaba producer, akaba na sound engineer. Yatangiye aka kazi guhera 2003. Ubusanzwe yitwa Timote Chukudi Godfrey. Yavutse ku itariki ya 26 z'ukwa 8 1980. Uyu mugabo yavutse mu muryango wa Mr and Mrs Victor Godfrey. Avukira yitwa Kiduna muri Nigeria. Ni umwana wa kabiri mu bana batandatu. Primaire yayize ahitwa Kiduna. Yabonye impamyabumenyi y'icyubahiro muri Fine and Art Musicology muri kaminuza yitwa Trinity International University of Ambassador, Georgia muri USA. Aha hari 2018. Uyu mugabo yaririmbye mu gitaramo cyitwa Fearless Gospel Concert. Iki gitaramo cyari cyahuje ibihangange n'ibyamamare mu muziki wa gospel, aribo Marvin Sapp, Kirk Franklin, Travis Green, Israel Hagstone, J.J. Heston, Samuel Kiposo. Indirimbo yakoranye na Travis Green yaciye agahigo muri 2018 irebwa na miliyoni 60 kuri YouTube. 2019 yakoranye indirimbo na Israel Hagstone. Aha hari nyuma yuko bakoranye igitaramo cyitwa Fearless Gospel Concert. Yaboneyeho n'umwanya amusaba featuring cyangwa se gukorana indirimbo. Tim Godfrey yashatse umugore, ashaka umugore mu kwezi kwa 2022. Aho hari ku munsi w'itariki ya 23. Hari kuwa gatandatu umukobwa yatereye ivi yitwa Erika, amuterera ivi ku munsi wa Saint Valentin. Reka nkwibutse ko umunsi wa Saint Valentin ari umunsi w'abakundana. Uyu mugabo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2014 kugeza muri 2017 afite indirimbo zingana na 25. 2017 kugera 2019 afite indirimbo 22. Mu busanzwe umugabo yatwaye ibihembo byinshi bitandukanye. 2011 yatwaye igihembo cyitwa BEFTA Award. 2012 mu bihembo byatangwaga muri Future Award yatwaye cya Best Artist. 2012 nanone muri NI Award yabaye Best Gospel Artist. Yabaye nomine inshuro 9 muri Kristo Award 2015. Yabaye umugabo w'umuhanzi mwiza muri gospel mu bihembo byatanzwe muri Africa Gospel and Media Award 2019. Tim Godfrey na Extreme Crew babonye igihembo muri Africa Gospel and Media Award 2019. Uyu mugabo nanone yabaye umunyafrika mwiza mu ndirimbo zihimbaza Imana muri GTMA Award 2019. Uyu mugabo 2019 yahawe igihembo cy'indirimbo y'umwaka mu bihembo byatanzwe muri Agamo. Umugabo yabaye umugabo w'umwaka muri African Gospel Award. Yabaye nomine muri Premier Gospel Award 2019. Umunsi w'umugabo abarirwa hagati ya miliyoni kuzamura umutungo wose. Uyu mugabo agira imbuga nkoranyambaga, akoresha Twitter, Facebook, Instagram, hose yitwa Tim Godfrey Word.
reka nkubwire ko uyu mugabo nkuko nabikubwiye abarirwa hagati ya miliyoni kuzamura, ariko ku bijyanye n'imiti ngo nawe avuga ko atagamije amafaranga ahubwo ko agamije kugarura abantu ku Mana, ariyo mpamvu adashishikazwa no gushaka amafaranga. Ngaya amateka makeya ya Tim Godfrey, umuririmbyi akaba umwanditsi akaba na sound engineer. Reka mbibutse ko iki ari ikiganiro Gospel Connection kuri Radio Isano mu gace kitwe Tumenye. Reka ibingibi tubyita ubuzima. Nitwa Freddy.